Bama ba MCs bakere batongeretwo nĩ mũtongero bara baingĩkĩre bunge county assembly no MC o Mitungo Evans Mawĩra Karia ni batarĩrĩte wendi bobo kũthura kũrĩ na ngwatanĩro gatagatĩ ga atongoria ja county ya Meru mũno gatagatĩ kaona gavana county ya Meru Faith Kawira Mwangaza gũtigĩra ngũgĩ ikomba kũthura igitĩka na naĩ batu tũraugire nontu batu twetĩte Nairobi twinthe twetĩte gũchwa mbota ya Meru na ndi tũrachokerwo Meru kaĩrĩ na ndi tugachwa thire aja Meru ikenda tomba kuritira antu betu ngugi twi tayari tukarenthi na mheshimiwa governor na mantu jange jaraja bangi a Meru bombe gukara bubwega ino ndi tukwenda thire ndene Meru iriku iji na enda ugakethire inkobia ina thina nyani ambikire mbio kobia na ndi bingi tugachwa pole pole no ndi turetikiririe rwaria ruretere na ara senate na ndi uria bagitire batu tugire tuka respect mantu jau kinyathiri tukuigwa teka tugwiritwe muno na ndi barikirie ngugi yao nontu bura boke kubatura na MC ko West ogicigo bunge okeu wijekene ta mutembe imbioki kana nethire twagitariria bari tayari nde bakiromba kinya atongeria bangi kwenda ngwataniro iji na gutigira gute muntu kwagirongi gitio batue turenda thire Meru ende o muntu eshimiwe na eshimiwe tirange bango ke West ego West ngugi ire bamwere eta kurita na kwenda kubuira gutembare Meru kaire ingwetikia obana usene tiko tosindire ibura gwira ora twaraugire araugire aja kwenda kathina kwenda capacity kidogo etio na capacity area nyo rĩu tukwenda kwarĩria wetekanirie formula ya kurutira antu ba Meru ngugi no turenda kurutira antu ba Meru ngugi turenda kumugania ora tukageta even light industries tutegererete anabara in the next 10 years babati kwenda bale na te siasa panganga siasa marumi iyo tumesema atutaki ngabana noe era ba muthurire alitera antu ba Meru ni alite ende gukageta muntu kinyoronge kiara no ntwa kinya kiara gyakwa oboga kwa kuro ngakinya gyaku bamuthia Dennis Kiogoro ijikene ta DMK MC Obogeta West no mo atongeria babara banini kire bunge je county ya Meru ora wethire tware muthuraniro rarero kwengeria gavana county ya Meru nja neugete kinya ngwari tayari akiuga mwakene Jojo Mweru ari na werigiro yukethura yukiambiria bubwega bate ingo mwaka jo Mweru yukambiria manto ja mega ja ngwataniro na ja kuritira antu ngugi no at the end of the day tukendere okusani nujibe bokaumia ngora bira turaruja era no akuga atunenkera thire kwa wendere na twakendire yetu kwa nandi tukaraniria tombe gucoka gwitira wananchi ngugi nonto batu ria twaromba kura ja MCS kwi mantu ja mingi twaragia na wananchi na tukwenda kinya tukwitha turi empowered na turi involved ke gwitira wananchi ngugi ndomba ucoka romba antu ba Bogeta West kura 2027 ndikuona ni mbinda thithagia kwa nkumenya Meru tukagwatanira mwaka jo na tukomba uritira antu ngugi na tumbe kuendelea bwega tena mikusani narua president wetu bwana William Samoei Ruto na national government akwenda kuleta county ya Meru lakini atienda kuleta county ya Meru kuthigituikaga MP bate kwaranira na governor MCA bate kwaranira na MP so lango sira iri ndene ya Meru county no kinya ikinya muthia kagita kale romba kura ni augite na kanywa kawe atiaja na milioni 20 ya kila itu murungi akaeja ga wondi milioni 100 yari kire manifesto ya kura jia wa gichwa na ntatawire ho na aru ni akarenthi na MCS bere anwe nikenda ngugimba gwita atia kwendelea na nikenda gutukethia kwina thina ukweli ni turaugire Meru itira no ni ruri lenja no kinyanto bagwatanire barite ngugi bare amwe ondebe ina gitumi kira gyatumite ikware ni katiba kuma Bogeta gicigo bunge gya South Imenti nke reporter Meru TV Mbeta Frank Munene